Mislim, to je najlepše mjesto u Srbiji. Jedno od najlepših mjesta u Srbiji. Veoma lepo. Gledajte. Pa kao što sam je obećala, idemo ponovo na Staru planinu da dalje istražimo Arbinje. Vozimo se od Niša ka selu Dojkince. Moja preporuka kada idete na Staru planinu, izdvojite dodatnih 15 minuta, ali izaberete rutu koja ide kroz Gradištanski kanjon, kroz Sičevačku klisuru, gdje su stene tako impresivni da ti srce kuca sporije. 5,5-7 km, od čega 1 km tunela, 13 na broju. Gore je postojala rimski put, put je sačuvan i tu se nalaze vidikovac. Prošli put sam rekla da na Stare planini sa strane sela Dojkinci ima ogroman broj vodopada. Ovdje smo već vidjeli vodopade Tupovica, Dragonov vir, Jarišor. Skoro su stigli do Jovičkog kamena. Danas smo došli da idemo dalje, dolinom Dojkinačke reke da vidimo živopisni vodopad Tri kladenca, koji teče između čupavih jelki i pada niz strmnu liticu. Mnogo ćemo preskočiti do tačke gdje smo već bili, pa ako planirate put na ovim mjestima, pogledajte prethodni video, ostavit ću linkove. Ponovo ostavljamo auto kod vodopada Tupovica, inače je bez staza bila 30 km. Plašila sam se da nećemo stići. Danas je 5. april, dan je još kratak, skratit ćemo stazu za 10 km, preći ćemo samo 20 km. Staza je malo promenila, ima mnogo više vode, sada se sneg aktivno topi, gdje god da pogledaš, žubore, teče, kapli, curi. Ovaj makadamski put je sasvim pogodan za automobil sa dobrim hodom, ali neki niže automobili se danas okreću. Da, i to je prava stvar, peške je bolje. Danas je i test za cipele. Sada je vrijeme da procvetuju šafrani. Sakupili smo i sremuš koji će nam kasnije trebati za kuvanje supe. Vodopad Jarišor u svom sjaju. Prošli put nisam uspjela da ga dobro slikam jer sam se plašila da mu priđem, bilo je puno snega i nije bilo moguće razumjeti gdje reka počinje. Mogla se propasti. Dok smo se okrenuli, Danil je već smislio igru za sebe. Što bi moglo biti zanimljivije od izgradnje nečega od blata? A evo i ušće vodopada Jovički kamen u Dojkinačku reku. Prošli put nismo uspjeli da stignemo do njega. Nalazi se na nadmorskoj visini od približno 1650 metara. Kako je lepo, zar ne?
Що далі йдемо? Рельєф є занімливі, лепші є. Ізвор ладна водиця. Це узді до кое помажу у прикупленню води за удобність. Овда се налази сеняце у кое чему се вратити да припремamo ручак. Odmah iza njega je račva, moramo da idemo desno. Sledi težak test za membranu vaših čizama. Moje su izdržale okolo kilometar, onda sam nagazila na travu ispod koje mi je bila voda do skočnog zgloba članaka, ali uskoro će biti snega do kolena, a u povratku kiša, tako da je sve u redu. Samo nastavljamo da uživamo u prirodi. Клас. Идите, я буду снимать, как вы будете падать. Staza je laka, uspon je 700 metra, ali je skoro neprimetan, a vodopad se nalazi na nadmorskoj visini od 1750 metra. Još nije izmeren, prvi ga je slikao Dragovan Stojadinević Sule 2010. godine za svoju knjigu Vodopade Srbije, ali mislim nije manji od vodopada Tupavice, na prvi pogled deluju kao da ima 20 metra. Reč Kladenac odgovara ruskoj reči kolodjec. Ovako izgleda kolodjec, kao bunar. U shvatanju ruskog čovjeka i označava hladan izvor i sudeći po mapi reljef je veoma sličan. Gledajte, čitaju se 3 stepenice, 3 stene. Očigledno organizuju akumulaciju vode, pa otuda i reč kolodjec, kladenac.
Počeli je kiša i spasila nas jesenice koje se nalazile na račvanju. Napravimo čorbu od dimljenih pilećih prsa, sušenog povrća, rezanoća poput podravke i najvažnijeg akcenta koji ovom jelu daje jedinstven ukus sremuša sakupljenog upravo ovdje u Arbinju. Ну и что, я обожаю. Даніел се греє у фолії, незаобілазна створю планінаренju, zauzima malo prostora, ništa ne teži i od neprocenjive vrednosti. Kupili smo ga na AliExpressu. Ajdar kao pravi planinar zna da se mahovina uvijek dobro čisti prljavo posuđe. Kiša je prestala, bilo je vrijeme za polazak. U povratku smo se lepo proveli i sakupili još malo sremoša. Hvala vam što ste gledali do kraja. Vidimo se u planinama. Ćao!